Gua mala grun wang wen chi brown bol kana international radio America raja ga yego tongnat ko tongne ne tana ko jen ta bangwana me guru go ti ti balat ye ti biaro dun pal pen ka ke en walla a shanka warau ko payen diodien ron kis ne dangraw wi de wal badak won mi chola bangi ret chatwar kade ne ne jen tok da bal le baloy wida i jen baloy widien ko medan me jo dre ga gwang chu ngwa ko nyoto tong mi ke nyin chen ke te la le de chu ga gwang wa ka char then chwa wa warning wo jin bang ti ba ko be ben mo na ko ye na yo wo na tok da bal lo wi da well tok da gan chi bron gur no bala na tok ka jom tok be de tin ko community me chwa le no community ma cha nga dap tin kon bar no da la tok an me dan te me cha lar ye wo ne kon ka ye ka ne wut ko mala chola ta ban da ngai ka ne self fakir ma ya de cha na dan separate ke raja ma cha lad ye frankly and openly ko wori ko to kon tin ne chi dungara chi dung kem ngar ka na e mi chi na nak kon ta ko to ngo dora kon ju lang community la chwal ka chi lang an wo nei to kon la ju ai wo ka chi lang ka ju lang bi ka chonga la ju lang bi ka te ka wo lang community dian nei to kon la ju government man no kan ne pu ko wo chi nei ba kam ni chi di ra ri chi ka chi lang ka chi ka ju lang bi ko rodi no moy ka wo lang dian ko ku metal fakir ma yadit ka na ta banda ngai tele magu ne ya ba ko mat kon ke ko kon cha ko na ka cha ko liu cha ko na tu kam ni ko shi ka chi ma ne dan chi kan ga kwak raja ma cha la je cha ko to ngo dora kon ju lang ko men te la chal ka chi lang gaje je bo ajen the same thing and yen la yen tu dul ko ken dia la wona ga benti wo ga pan ga ka ban rai lo ka as well as tu dul te te ko ken ko gan cha bo sabrai pan ke nei dang ra uti chen nen rol chiang wow ko cha ko be pen wow te nya fu ko na wo ka to garwe galwa ka no do no chala tiol kier cha ka wonen ko ku mu wut ka mi chala panom tor ma kam ka kuer ka saturday ko wo panom tor nga yene gwa ya general ka fele mai wo cha ka wo tur kel ko ne wut mi chala kon nya twa mi ram la general ba ka ku ma fele gwe je won kon ka ne panom tor plat ga de dial do content gwa inauguration na pan ge shi ka tiol kier ka ne wut mi chala garwe galwa ki kan ga de alaw e bedol mi la chale galwa nyot boya ba wo commentin ko manang galwa nyot boy ko bo ko men tin che wo che tiol kher kan garwi galwang nen te mo do dien golo ko che wa won different te kam che nyu no wo chi gi ai wo kan dia ka ji ai wo ba de jen wo te me che duer ma ba ko le fix ne je shi mo che run daro ba nang wa kan tu gon dung den gon dol chen wa kon yen panom torkat na me bia filan ko kon public no an woni ne yanen garwi galwa fan gana tiol kier ku kume panom tor milla yen ji atele mai wu ke gira milla advisor ki ku ka nor community jin kon chane ideal surprise ko ku le ku jo komene ye ga chale le gun mila chola galwa nyot boy ke lel ni man poch chu galwa nyot boy wo komen me del le ngotin gwa de mete no dole chen wa galwa nyot boy mi che wa ko ka ku kwan ka ne bor garwa chu ko wo komen me del le ngotin Patoko keno kono la ferven a public. Hina madama bia public bia muka felane chino wo ngono ngar we galwa ko kan don mi la chola tiol kier ka ngu bu don mi la chol ke galwa nyut boy ko komen dan mi jeng mo choro lot ke teram loje. Kon bande jo guru woni ne ka ngadu kon dial no ken na wawten bi ko ro mu ke wawten yen ke bo ro ro. Ko pichi kien chioden ba kamra ro chen waw chabato. Bi ka chen waw for good. But ko wo na liu na ro na ka chi ke ku me na kia man ken ji kan accept de ko wa de ko ro go dung den de jong ne ka ma to gar ah woni yen wo ro kuda yen na chara be de yen lar ka tong ne ta na chi ma la ne ro oro la ko ya wata me lo yuri am gon ga yo ka wata me lo yuri am wo ngo de le nga ga ko te la do ngai ken je bo ko wo me la wut ga jogo yere ke chere ko ta ka chere ral ko ha tatok jen advise nguru ba kam yen two leader te kono te ke waw ka yen je fele mai wo yen dial ti tangaram kel che de ma ka jok chan panom be la ne ke bil pam tu kel kon je mo kwala kam kwar chen etam bat ko wo ye bit ke nyen ga dial de la da kam jo kwar donc kana ngai ni woni ne bu gun mo yalla tiol ken ga lo ba wo chunre ngare ga bat ci ke picture ko kan ke woni yalla ko on ke jake ka min ko galwa nyut boy le nungu iba wo comment dan min ko le nungu bara jo de wala ne me ba kit ka ha
ko wonne ne ga tiol ken gan garwe galwa de ko langu ka jigun me yale garwa nyur boylel ni man wa commenting de yene ko go jidi ci lo de ci jeex jeex ma kar yene nen ko la won me te ka we me bia fix it ke je me bia ak flan ke je ka nuoro kon dial ko we e sa be jeex en jana mo to to ka ken guru wo bia lingo tong na ko tong ne te na ko jen gwa de no mo nuor community bete ke fenre deng fadi ka wo ma ha na baratka kai chanka baro ka bete ke dol bo me be ben kor after the fundraising party en jana mo men do dien ya ki ngaji wona ne bot awala ka so Sudan belel fen shit ga mangai kone wo tanyel ka wo me jada ka wo me jale ta bande ngai ka ne self kir ma yadin finally ya ki guji wo yen leader dial ka fela mai wo ka Australia wo ka Canada baka US wo ka Europe and we warga gan chagwara ta we warga gan chir liga wor ka taban and we make gor ka legal dealer milun wona mo bi report de kan ga yin ko gang bi report mo bi top ko Washington DC ko human right ke ne te chi ji so Sudan sanction okay and we warga ja ga public cha ladrar che liga out and we taban de ga ta ban the hurting the public I mean the hurting dealer deal illegal dealer deal te ga is Africa ko ba mai ko ngai ga ya ga sanction again no ma angal work ko bawo nyoko report what will look on 16 which is this Friday ko budol ba nyoko resume go this Friday report ba ko kon yes fele my will leader the chapter coordinator national coordinator kana report ma seriously a won ko military leader ni chang ni pin taya kai ten ba yen yes fele my will the alter la military ko wuta bande ngai loro ni je puj ko ran mi tele hier more angai je bi dor de den la jadabe ko be duoben be bana jekta ta bande ngai ka tong ne ne na da gan shi bron bol kana da international radio America here in USA